U ovom videu ću pokušati da vam predočim koliko zaista košta sadnja 1 hektara sa nekih 200-250 sadnica intenzivnog zasada oraha sorte Chandler, Lara ili Tulare. Cifre koje ću navoditi su okvirne i nemojte ih uzimati kao 100% tačne jer se cene zadnjih godinu, dve često menjaju i uglavnom na gore. Takođe, cene će biti od do jer nekom nešto neće trebati, neka stavka ili će biti manja iz nekog drugog razloga. Pa da krenemo. Čišćenje parcele, odnosno vađenje panjeva, seča, drveća, ravnjanje itd. Od 0 do 100.000 dinara. Ako je vaša parcela čista, te nema šiblja, drveća i panjeva, onda ste srećni jer čišćenje i vađenje panjeva neće vas koštati vremena i novca. Na moju žalost, kao i većinu ljudi južno od Save i Dunava koji planiraju ili već imaju zasade oraha, nije tako. Analiza zemljišta od dve dubine, od 0 do 30 cm i od 30 do 60 cm. Cena od 0 dinara do 6.000. Ako imate registrovano poljoprivredno gazdinstvo, možete da uradite do 3 uzorka besplatno u lokalnoj poljoprivrednoj savetodavnoj službi. Svaki naredni, posle trećeg uzorka zemljišta, morate da platite. Podrivanje. 6.000 ako radite sami, 70.000 do 70.000 ako plaćate. Podrivanje je inače obavezna stavka. Ja sam imao dosta problema da nađem ko će da mi odradi valjano podrivanje. Ako možete to da odradite sami ili nekog poznanika imate da može to da odradi, onda super, blago vam. Oranje. 3.000 ako radite sami, do 12.000 ako vam neko radi uslužno. Mada mislim da ne trebam da pričam zašto je oranje bitno. Sledeća stavka. Tanjiranje, drljačenje, kultiviranje, šta je već potrebno. 3.000 ako radite sami, oko 12.000 do 12.000 ako plaćate. Neophodne radnje da se zemlja usitni, da se poravnja parcela. Bušenje ili kopanje rupa. Od 5.000 do 30.000. Da li ćete bušiti ili kopati rupe, u svakom slučaju košta. Čak i ako imate svoje mašine, trošite gorivo i vreme. Tako da u svakom slučaju košta. Sadnja. Od 5.000 do 50.000. Sama sadnja takođe košta. Čak i ako vam pomognu rođaci, prijatelji ili neko treći. Koštat će vas nekog pića i eventualno roštilj. Naravno, uvek postoji mogućnost da unajmite firme koje su specijalizovane za takvu vrstu posla. Korekcija pH vrednosti od 0 do 70.000. Većina nas je morala da radi korekciju pH vrednosti. Cena naravno zavisi od toga koliko je obimna ta korekcija. Korekcija humusa. Znači stajsko đubrivo, zelenično đubrenje ili tako dalje. Od 0 do 50.000. Nisam bio u mogućnosti da dovlačim stajsko đubrivo, zato sam radio zelenično đubrivo, ali to košta, seme i gorivo. Korekcija makroelemenata. Od 25.000 do 70.000 dinara. Ovde prevashodno mislim na fosfor i kalijum. Azot se relativno lako sređuje. U mom kraju zemljište je uglavnom dobro snabdeveno kalijumom, ali zato fosfora debelo manjka. Glistenjak. Od 6.000 do 15.000. Znam da mnogi ne koriste glistenjaka, ali verujte mi da pravi razliku, pogotovo u prvoj godini. Mikoriza. Od 0 do 2.000. Ova stavka nije toliko obavezna, ali cena i sam način primjene nas ne koštaju mnogo, a imamo benefite. Zeolit. 7.000 do 14. Zeolit se dosta dobro pokazao i ja nameravam da nastavim da ga koristim prilikom sadnje oraha. Nasloni. 24.000 do 40.000. Naslon, koc, pritka ili kako god ga zvali je obavezan. Vetrovi u mom kraju su česti i jaki, tako da sam na mlađim zasadima stavljao po 2 koca kako bi sačuvao sadnicu. Sad dolazimo do najskuplje stavke, sadnice. Od 160.000 do 380.000.
Cena sadnica zavisi od koga ih nabavljate i kreću se od 7 eura po sadnici kod malo rizičnih preprodavaca, pa sve do 13,2 evra za orah po sadnici sa papirima. Moj savjet vam je da ne štedite na sadnicama. Nabavite ih kod ozbiljnih proverenih kalemara. Da saberemo dosadašnje troškove. 240.000, odnosno 2000 eura, do nekih 940.000, odnosno 8.000 eura. Da pojasnim, većina će se naći negdje između ove dve cifre. Prva je ako ste srećnik i imate savršenu zemlju, potrebnu mehanizaciju i rizikujete sa jeftinim sadnicama. Druga cifra je da vam je zemlja loša, da za svaku stavku keširate i da nabavite najkvalitetnije sadnice. Kao što sam već spomenuo, većina nas je negde između i niko nije uspio da posadi 200 sadnica oraha za manje od 2000 evra, a da to liči na nešto. Isto tako, neće nas koštati sadnja preko 7000 ako nemamo najgoru moguću zemlju i držimo ruku u džepove dok drugi obavljaju poslove za nas. Mene podizanje intenzivnog zasada oraha košta negde oko 550 do 600.000 dinara, odnosno negde između 4.700 do 5.000 evra, sa svim prethodno navedenim stavkama. Ja ovde nisam spomenuo jednu važnu stavku, a to je da li imamo zemlju ili je kupujemo. Mišljenja sam da ako kupovinu zemlje ne treba uračunati u samu cenu podizanja zasada, jer ona neće izgubiti na vrednosti i sadnjom voća na njoj njena vrednost samo raste. Sve ovo je dok bukvalno ne stavite sadnicu u zemlju, a onda ima još troškova. Nadam se da ću uspjeti uskoro da objavim drugi deo u kome ću objasniti šta od troškova sledi posle sadnje.